Anochifa ba me sign da sesi ehia abusua yen sign ni nkomo na opanyina me ne betwetwe nkomo no ofri Kelmed Pharmaceuticals Limited me kan wo hu se mama BC asem na making omo ne wo kura duro no a wo di tukuro so emfa ho ne emfie dudu adi etwe mu nsuo na kum kuro na makuro no awu fefefe na me am ka man ko yesa adua na kam no se etimi ka se kuro we de afo me kwa mi ko mi awi kuro doctors ewu kuro na yefe pa na me se e kuro so timi yefe se wo nya de papa de tukuro no so a ewu kama me nko mama BC wo na ye ni enkomo mama BC oho ye de na me Adom na so oh nya me gusu hira e bro nya de wudi oho ye fe me da se oho ye fe sa na so oho ye fe me da se e de ye di pie leaf ho nkomo ho we na ye wode ye mene na ye wode ye tede ye koko no so ye ni pie leaf ho nkomo yo anopa meda ahwefo ne atiefo ase se mu hu mi anopa ye ana me fi Kelmed Pharmaceuticals Limited asiye na maba mo ni anopa yi na me bonite wa na pie leaf ho asem ye wonro bebra ye krafi India man mu edeba oman mu ha na mu anopa ye beka pie leaf ho asem okay pie leaf enye edura ye de pa wo sebe eye koko edrobro ni beka se pulse ana se hemorrhage okay ye won tablet na ye won miate eye ointment twika sam ye friend miate yes enti tablet no obemene na ointment no so sebe se fiu to ana se eye efifiu ho na ode aye so okay enti yan reminim se koko adro bebre wodwa so die enti na wo se koko ha me a pie leaf na chinchina me ton faso be na menya wo so pie leaf ye dro wanwaso a any side effect bia eye haban no ene de aye haban eye very local natural side effect bia ni ho yen ye pie leaf ya make ho asemi koko ho asem ne ye ka no pie leaf ye edro bia se wo yusu a se moja etu sabe mami nko ni say pass na nkasa no eye yare a eye wa edro ban bi ewo woto se bebi a wo gya wo nan no efa no ehunhun no ye ka se veins broni be ka se veins bi wo the lower rectum ho ehunhun ehuhu na apai edi moja enenam ehase a ehoye wo hene ekekaw na wo titi eye wo ya moja etu enti se wo yusu yenye pie leaf we a yenye koko edro ni na make ho asem no wo edro bi atwam na kopehwe pie leaf wo yusu a eye internal any external ho adwuma meka emu any abonten ho adwuma wo yusu a pie leaf no ekwa emma biem se koko ayew na wa yusu koko nro bebre a egu abonten a kona kope pie leaf ointment ne tablet se koko no eye very stubborn a eno na pie leaf etenete okay etenete se koko no so ye wa woto edroben ho na se fifi ukra ekeka utiti ekeka papa utiti ana woto ho no so no etu moja pie leaf wo de yeso ana se wonom a egrabo no echi no se aman no na echi na ejina ho nti wogya wenan bia na wo de bia ye wogya wenan bia na wo de bia ye wonom na tablet no wonom na anopa mienu anwumre mienu nti yenye pie leaf ne de ne ma ne danso na maka che no koko nuro abu bebre ba yenye de ne de wonom a ekwa emma bie ye wo koko ni bia ye very stubborn eno na pie leaf wo de kana na wo pa ba bia afa ni esan di ho biem ebi wo ho wonom a ekwa na aba we de wonom a ekwa emma biem isa okay na se nka ne no ana nkrofo adwo mo se koko gi so okọ ne aye o se agini atwa ne ade no eni ho biem e se we ama sa ade ne nyina to atwa ka enne ama atiefo me maame ne me papa me nuanom a mo hwa me anope pie leaf ehu emfa ne se yare bi keke se wo ye mitim na wo koja wo nan na sa wo chim bebra emma koko ni pie e wo woto mamoja tu nti se wanhwe so anope matimu miensa ye be ye surgery no so enye surgery bi akeke saa awoko ayeye wa no aba fie da bi etimi ye wo wi a etimi take you be 2 to 4 weeks ansana wo ho asisi wo ho so kakra ma watimi ayeden watimi anante
kakra ena impo no se ye wo sa surgery na ye wo bibi afa ne general anesthesia na ye wo general anesthesia na chere se ye ma waduro de afa wonsan waduro bembi mu a wo beda wo hu hwe aye surgery ketwa entwen masambre ne nkoso ansana yakoka ho asa ne sika ni ho kona kope pie leaf pals no so akọ anase koko no egu nipa ni mu ase sabi ohwe krom na okwabrane sabi ordinansa enanam ne ton koko ekeka no ho hyehyew na se eba ne sa so wantitu so a wontumi nna wo na wontumi ntina se o ade na be hye ho vein no ai wo rectum ho no woto bebi awogya wo nan ho no akuku nti ebe pai ebe pie na pai nti ho kekao hye ase asa na tie piles ehu koko ne ehu nti mompe pile leaf anase pile tablet no pile leaf tablet anase ni ointment no wodi bi efofa ho no na wo num bi entwen ema ne nye kese ansana wakoka ho ase na se me to age se me to ni mienu no na me mini bi na me ti bi so fa so aje maami na eno ano no entwen ma ye nkofa wo nkoto bi ahuhuhu na ne me yakora ne se eya wo sa na wo de kokitu amu a me ye wonkrofo bi a ye nya bo ayaresa bia kese bi di a ani obenya wu ha no de no ni tirimu de obi ho ko no ha no ho na wakwa akopie ho ehon so na ye sa surgeries no ndi ye nketu amu ho fo no ye ntimi nya ma wa na ehon na ye do beko entwen ema ye nkobo ayaresa bia kakraka bi di na we patrewu enwu pile liver ba abesewu yen abeje yen nti entwen masamre nu ye wa hye ye ho ye nim ne ekọ sebi nkrofo omobo diaper pile liver nti ne ehun aye danger fa koto akoko bro nya ba na fa to pile liver ko timi nkrofo bo diaper ma me na de no ekeka eho keka wo titi na moja pai ba ma sabi wachi madabi moja etimi pai se pu na fe na wo twa ma na soso ti diaper na wo bebo wo de kokko nya ya keto me na me ka kireo eno ana Kelmed hu Ghana fo mobo odoye dodo no ko India maimu na bebia ye aduro yi so enye kwanche hu bi keke omate asoye kese a empo omotete enkrofo ewo ho nti omo na ye de brayen wa ha edi agi atum ewo maimu ha no nti obi atimi tobi enko kwanche ho ma enkofa bibi na adawo ense nkane no abedu ba bi na tre nkwankrofo kutekuta powder bi ne ye wo so na na we ye kokko aduro adani wani waboka na nti ye ka de efifi ye to no kokko bu so na ye sisi na hona mani e so obetimi de aye wo de ye ate na ate afiri ho no ete no enya afa na ebe hona ba be yi bia ma wo ho abetiti wo we no efifi wa obetimi de aye ana efifi ewo wumu a wa enya tablet na atwen ama na be pie wo woto na no so uja wa na bi apapa ho fan na wo de we aye do ben bi wo mu ha wati bi na wo de aye so na afa wo memini we no nti ne ye ka se eye internal any external ho aduma ne ye wo wumu no ebe yi no afiri ho no afa ne ye wa abonten no so how the way na afa so na tenu taw okay nti be bia me pe dodo atu a fa hin na mekọ a menya eye Kelmed Pharmaceuticals Limited modu papa pile vibiato ya dosio dosopo na kasa eye Kelmed Pharmaceuticals Limited ya so ye ewo okanhye na okanhye ho anu so ye waso ye bebre a obetimi akọ no mo akotobi ebi ye tudu eben ye nuanum nkramofo asore dan no na ukọ adabra kanso a opposite Malcolm obenya bi na plaza okanhye ho so obenya bi Elohim ewo Adepa house obenya bi Ashaman opposite Menya Krobo Rural Bank obenya bi na Madina opposite Malcolm obenya bi ye kokofo dua nso a Badwam Pharmacy eho so obenya bi na Pena Bano Herbal ubenya bi kofodua ho miti ho bio Badwam Pharmacy ubenya bi na Bano Pharmacy ubenya bi yeko sunyane ho ye Green Light Pharmacy ubenya bi Mose ubenya bi na 6 Stars ewo sunyane ho ubenya bi na woko Takrade a eho ye Busi Pharmacy ubenya bi
Sankotes Pharmacy ubenya bi, Pina Herbal Shop ubenya bi, ena Ashi Pharmacy ubenya bi, eho ye Cape Coast. Ene ye Kumasi nso a Coastal Pharmacy ubenya bi, ena Freddy Mens ubenya bi. Okay. Nti we ye pie leaf tablets ena ne ointment. Ni ayemene ena ni yetimi atie. Sa. Ena edro be biem na mo. Yeah, say anope ye besan to aso na say upe edro a ekukuro kona kohwehwe Kelmed eno ena ubenya BC56 cream. Ekuro a aye kwankro a woka ho asema hey na asema asi okwabra ne frantoma sebe adura ne nan ho aye asem nko entwen ema ye nkotwa wo nan no sikani ho tikwana kopa BC56 nti BC eye kura aduro ena pie leaf ointment ene ne tablet eye koko aduro bia ni ho aduro bia nkadam eno ani pie leaf. Medase na se mama BC no free Kelmed Pharmaceuticals Limited omo na akofa pie leaf abadwaso na afi ekura aduro stronko BC56 aba edwa so busia ya dan ye ho aba na enkomotwetwe no de aka eche na to aso bansa mekonom. Happy birthday enkoma Francis Dosu Datani owoseshi bekwai zongo. Francis Dosu, happy birthday to you. Nyankopon shra na onye okese no nkyere wo hye we fi wo yonko honorable asiedu ho oso odododo. Ye hwe we mra ye ba